Tapi kalau Nabi Allah Daud AS tanyanya Allah Ta'ala, ya Allah Tuhanku, adakah makhlukmu yang paling banyak zikir di waktu malam? Ada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jawab, ada. Siapa dia? Kata banyak zikir di waktu malam. Malu kita yang kata tu. Kalau kata malu, kalau kata tahu tak malu kita. Sama juga dengan Luqman Al-Hakim. Kata Luqman, wahai anakku, jangan engkau lebih lebih rendah tarafmu daripada ayam jantan. Ayam jantan bukan saja bangun, tapi menggerakkan orang tidur. Kan canggih ayam tu. Dia bangun satu hal, digerakkan orang bangun. Mana ayam pernah remogok? Tak pernah dia. Dia sejuk ke, hujan lebat ke, benda pun dia mesti bangun. Nampak? Tak hebat ayam. Tak pernah dia kata, sejuk jangan bangun lagi, tidur. Kita pula tidur. Ayam bangun, ayam jantan. Bangun. Pagi-pagi dah bangun, gerakkan orang bangun. Tak canggih ayam tu. Kita elok lena. Lagi orang azan, lagi sambung selimut lagi tu.